Kinongelam kahinyau terap Aceh National Movement hagi than West Ribhoi. Uba Sumar Lengdo, Presiden Bat Sanli Nongrum, General Secretary, kila kerpa deka sorkar jela ban bo Fire Service hapathar kma, ban Ice Kim Surok hakishnong Maudem, Belahari, Raja Komai, Maudong, bat kishnong ba Marjan, ban bo eka Police Outpost ha Balakawa, kashnong ha Kaput bat Kaasang. Yang juga SDM, yang juga SDM State Boy, Iwan meniru ya Deputy Chief Minister belum juga Iwan Presiden dan Song, habis bat ke lagi kimat dari jong kadang kadang, kakak yuk kuat bat ke Imlam Salam. Ini kapur yang juga ngah kuat bat power sepi bah, Iwan ni kebanyakan kendu ini, habis dia bat kacing dan kam kebaker ki, dan dia kebaker kongsan kita kadang bat kadang juga kita kadang ban buno ya ka bayar milisi service, kadang kebanyakan rap sisa ini, kadang kadang juga yang baru marba kadang bukan jungi kita cuma area kalau kasih ke Balaro State tidak mana kalau ruka police station hantai but ada kadang kita kejing ini kejing mah kejing including kalau ke ba Asia ini ban sub ini ban rak ban boy yang dikejar nono po mana kata ni kadin kejungi ke balong ke badan kape ada kata ni senior yang juga isi siapnya banyak kendu ya Deputy Chief Minister udah berom juga untuk song ba inle no ya kene kamkarki namar ba yang juga kita jangi kilong kepada kami ada kata-kata namar kata yang juga itu ila keluar ba kene kasi ba nak kene ka jing dongkam jong kadong kata jangi lemba jadi kerpat juga yang juga HDM Standard Boy ikremes kem no ba kene ba iba presiden song ikloi keluar berle ya kene nak ini Kapor ni regi nong song jong ka Belahari iwan represent lang bat ka SNM makne kasi nang manta ka jingdawa nak manta usurok sinong jong ka sinong Belahari deng ai ka jing yaro ya ka SNM usten de boy ka jumi bakila simkhya nang manta ka negasi bawan ikudo ya Deputy Chief Minister jogi ba person taksong nak manta ka jing bakinong sinong ko Belahari ki yakdo te kene kisnong Belahari ngan situ lihat kalong kisnong kabadon apa bodar bat kaladon itu gejing dia basakiam uwe nung kisnong jungi haji forest asam te kumjuru bakadeiru kajaka kabadon ka dispute area kaba kikot ka bodoan te den mata kadau lada ka sorkar me gelia ka namsim khia abede bat usuro kamot man kapor sekpor nakal yang sorkar asam kawan tur kawan kri ya put usam kabade pom me gelia te den mata kadau ke kaba ilayo kensuran na Chief Minister Deputy Chief Minister taksi kalong ba sokumen kalong ba ulakular menjadi sakmat abede mereka kam kumjuru nakal yang MLA badan borom jungi ula pensohi kene kemat ke jura ke jing abede ka nanti sekin kabade ya ka Sinong Belahari, Raja Komai, Kumta Teter, Kibisinong Pokodar, Nagaliam MLA Jungiru, Ula Persong Shau, Bat Nagaliam Zui, Rashim Kia, Bat Kumala Yagan, the President SM, Ulomba, Usapha Ekibriu, Ban Linteu, Katno Kilometer Kadon, Bahantang Yakasinjan Hindri, Metam, Padio, dan Hindri Hombang, Bukan Suran, Bapin Sayok, Stroke Hakati Apo, Kibisinong Belahari. H&M Western Boy wilayah Benuan Kenduk hai Deputy Chief Minister hai mede ke Serok Belahari tu Raja Kamai mau dongki mo hadin bangi lawan jurip haji snap kibla late nak te dap system mentang si wan pen mau au Deputy Chief Minister ni mede minister itu nanti road in charge te ke juga pangio na misal song kamde ni ke Serok tolong ba minister Jungi roki pula ini nagalian dengan serkar jela kan simkia bade begini serap bat kan sapha jadi kibade ki SDO juga pendududi ban lek jurep ban lek tho lek go bat kunjur ni nila ai ke citho ro sawe mole ban nila ai kopi rangkat kat kopi sawe mole ba simkia nagalian mole ro nomor kumbolong ni mentah kita ki sinong ki ba kaput berkasam kalau ka jing sya ben sya nagalian serkar jela nadu isnem ki bala lain kam simde ka tang hakane ka serkar ka bauta ni wala serkar ka mensuar ka jing sya jing sya ka simpai ti sinong ba marjan ka asam kata kan sakwe ka
Cameron dong ada semua hari Jumat nak lihat kat HM video kat polis post mau ilayo kat cing jubak Home Minister di Government of Meghalaya di bawah Presiden Tangsong ila ong ba nak lihat masuk ke Tilar kan sungkia ba kan sapa sya ka jingcho sya SP jong riboy ba ila ai ba nong ba ini bande kenduk SP jong terus semua